जेन्ना आमी ट्रॅव्हल करता सो प्रेफरेबली स्पेशली जांकां मोशन सिकनेसाचो त्रास आसता दे शूड सिट इन द फ्रंट सीट प्रेफरेबली अँड यू शूड फेस द ड्रायव्हर अँड नॉट in the opposite direction. So suppose the car is going in one direction and you are facing the opposite direction, then in that time if you are prone to develop motion sickness जाल्यार ती वाडपाक शकता. सो आपूण बरे हायड्रेटेड रावप आनी प्रेफरेबली फुडल्यान खंय आमकां बरो जजमेंट कळटा की हाऊ द मुवमेंट इज हॅपनिंग तशें बसप वील हेल्प मोर in order that will help in avoiding the imbalance. जेन्ना आमी पळयता गाडयेन वतना इमेजीस कॉन्स्टंटली मूव जाता आमच्या सायडीक तर आमच्या दोळ्यांतल्यान सगळे सिग्नल्स वता ब्रेनाक सो विजन अलॉंग विथ आर इनर इयर दोगी जाण मेळून आमच्या ब्रेनाक इनपूट धाडटात सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी कीप आवर आयज ओपन अँड वी sit in the car, especially if you are prone to developing motion sickness. You should avoid reading while you are traveling, avoid looking at the phone because that can trigger it even more.